penonton, bertemu lagi bersama Mbak Kepo. Nah, inilah edisinya jualan di Pantai Indah Leyur. Nah, inilah tempatnya dagangnya Mbak Sostel, Mbak Kepo. Inilah edisinya jualan di Pantai Indah Leyur. Dan jangan lupa kalau ke Pantai Indah Leyur mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Inilah penampakannya. Inilah tempat bakul sikil 5. Dan jangan lupa inilah gerobaknya Mbak Sostel. Penonton, inilah penampakannya. Ya, ketok kono gak ketok ning kene ketok. Lah, halo. Halo. Tuku sostele Mbak Kepo. Mbak Kepo. Aku kenal kok. Ya wis jenengku Mbak Kepo. Kan senengane kepo. Aja kene ayo kek eksis ae no kene. Nah, iki lho. YouTube gak, Mbak? Ya Bu, TikTok engko. Iya, Pak. Sampai Pak. Enggak kebetulan juga. YouTube Mbak Kepo, TikTok Mbak Kepo. Oh, malah guyu. Oh, kok jenenge Mbak Kepo kok. Iya, wis jenengku Kepo kok. Senengane kepo kok. Ke di pantai dhewe moro rene, ya. Kudu ondal. Nganggo ontel di pantai dhewe moro piye ngono. Pas ah. Ya, Mak. Ora disusuk kok lagi rene kok. Pas ae 5 juta. Gimana kayak duit sam? Silai. Mending ini Mbak mau 5.000 tak balik Mbak, aku bayar 10.000. Iya, iku jiko lek nang kono kok. Ndi, Mbak? Iku. Kurang tak dompet. Lah, kok totalan guri ya. Di sini jualan yang Pantai Indah Leyur. Iki lho sing nukoni cah ayu-ayu. Aku cantik. Yo, wis kono. Halo, guys. Aja lali, guys. Aja gas-gas ya, guys. Halo, penonton ngono. Halo netizen. Yo. Aja lali nek ke Pantai Indah Leyur belinya sostelnya Mbak Kepo. Enggak Mbak Kepo. Siapa ya? Aku lah siapa? Wis Mbak Kepo, ora tau pelanggane dadi lali nek. Mbak sapa ya? Mbak M ya? Mbak M. Mbak sapa ya? M sapa ya? M sapa? M. Oh, iya kenal. Mbak W. Mbak W. Wulan. Oh enggak. Wis terserah Anda. Yang penting happy. Yang penting beli sostelnya Mbak Kepo. Kenapa jadinya Mbak Kepo? Kan orangnya kepo. Ibu-ibu gengsi tak? Ibu-ibu gengsi, aku gak gengsi. Yang penting kan happy. Sausnya dipisah apa dicampur? Campur. Oh iya. Iki kene kono ora ketok. Ning kene lho ketok. Tanganku ketok. Tanganmu tok le, jangan gitu lah tangan. Sostelnya jangan lupa dibeli ya. Ya. Pasti dijamin rasa telur. Iya, Mbak. Stel, Mbak. Iya. Kajane kono ora ketok. Gak apa-apa. Wis enak ning kono ketok suaram tok iku lho. Kowe nek ora mau delok ya ora roh lah, engko kowe mlebu YouTube ta ora. Nek ora mau sarkap ya ora roh lah. Tak robet depan dikit ta. Sarkap apa? Apa enggak? Eling. Ora eling ya wis. Terus Mbak Kepo. Enggak apa-apa lah jenenge Mbak Kepo. Komen. Ya udah komen ya gak apa-apa. Tak follow kok Mbak FB. Yo, follow tak FB, wis follow TikTokku Mbak Kepo. Follow yo, tenan yo. Tak peni yo, ora mau follow kok tak paran lele ya. Kayak yo di TikTok kan. Denganku Marca. Anak muda kok gak Anak muda, iya. Anak gaul lho ora duwe. Iya, saiki Yo. edisinya pamer.
gawe sostel ora duwe HP pamer. Pamer HP malah bocil-bocil iya. Pamer HP pamer. Mbak kepo. Ayo Mbak kepo. Ye. Ana WE bareng ngono ta? Ana ta ora? Mana? Saus, Mbak. Saus langsung. Iya. Ki saiki kelas SMP ya? Seneng, Gak SMP. Sak pira? Belum. Udah. Ki kok malah awet cilik. Kok gak modot? Mbak ketika aku biar gak semene tenan. Wah, kowe aja sakmono iku. Aduh, aku biar semene saya. Tenan iku lho. Oh, plastiknya ada iku lho. Ya. Jadi siji. Ya. Makasih. Ya. Dadah, makasih follow-nya. Tapi Jawab, Bu. Berapa? Enggak apa-apa loh, sudah dijawab kok gitu. Ngetok lah, Li. Ya, ngetok di sini enggak apa-apa. Kowe lah apik no. Ya, enggak apa-apa, sampean ngetok enggak apa-apa, cantik-cantik kayak kok. Insyaallah Bu. Ya, follow ah. Beli berapa? 2. 2. Jadi satu ya, Bu? Jadi 1. Ya. Tak screenshot terakhir. Apa? Ya, jangan enggak apa-apa, ngetok di situ enggak apa-apa. Iya, Mbak, screenshot ini, Mbak. Terus Gak apa-apa, jangan gitu Mbak, ayo jangan nervous. Mbak. julid biasa. Ya, jangan julid Mbak, iya. Oh, di pojok no Mbak. Kan. Mojak ke Pantai Indah Layur, belinya sostelnya Mbak Kepo. Edisinya jualan. Ngarep kono lho kita, Mbak. Boten. Nyematnya nggak kelihatan nyematnya. Jauh-jauh ke Pantai Indah Layur, cewek-cewek pancur, belinya sostelnya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur. Terus juga rasa telur rasa. Tadinya eksis, kenapa pada delik semua? Mbak-mbaknya. Salah nama demitnya, Bu. Ambene. Demit aku udah abu-abu. Iya. Janganlah cantik-cantik kok donane demit. Enggak, Bu. Mungkin sampai nek ditinggal mbok lho ya. Iya, gak nangis, Bu. Nek ditinggal mbok lho ya. Oh, ketok di situ sampai delik kok. Di sini lo ketok. Enggak pengen ngelihat kok. Enggak pengen lihat. Kan buat kenang-kenangan. Bantu subscribe, cancel Ya, bantu. Nanti gak punya kuota, Bu. Oh iya, makasih ya. Itu Pak Robert 83. Iya. Nah, ben cepet bayaran, Mbak. Nggih. Nggih, sosialnya gratis. Ya. Nek kesini lagi, Heeh. kalau belum bayaran nggak mau sosis gratis ya? Enggak mau. Ya. Ada bayaran mau kok gratis. Ya. Ini mau rabi aku, Mas. Nah, aku lali-lali. Sausnya dipisah apa dicampur? Ah, sosis. Bisa. Ya. Bu tak tinggal hilang kok ya. Hah? Apa? Tak gondol. Ah, jangan ya. Di kelawaan ya. Aja. Bawa. Sampean aneh-aneh aja. Iya, Bu aneh-aneh kok. Gak, maksudnya nek tok jok yo gak ngarah ilang tok jok. Nek tok niki nggih bahaya. Lah, HP kok. HP-ne marai banyak marai. Ben, Bu, Ben. Aja ben ah, Mbak. Sungguh aneh tapi nyata ya. Apa, Ibu? Sampeyan iku lho, PTHP ae. Silas aku satu gak kena aku gak duwe HP. Lah sampean tinggal di glowokan kok. Ojo ngepak aku Iya. lah. Berapa? 6.000. Ya, sausnya dipisah apa dicampur? Iya. Hah? Mau Mbak, pantas dulu. warung. Kok Mbak In sinten nek? Tiang layur napa tiang Mabang mboten paham nek. Nggih, warung napa niki pengunjung?
Kok keluar Bu? Keluar sendiri, Mbak. Diglowing, Mbak. Tangklet niku lho tiang layar niku lho. Niku sing merah niku lho, ngertos. Merah niku lho, sing ngangge niki lho ngangge sepeda motor. Kak, Mbak ini niku ndi, Kak? Iki lho, Mbak ini niku ndi? Iki lho takok. Iki lho takok lah. Hah? Iya, sekedap ya. Sabar. Sabar. Bisa kok. Sing ngomong sapa sing sabar sapa? Mare gak dipamuti. Bu. Dua maksudnya itu 4. Iya, 10 juta. Mare gak dipamiti ayange paling. Iya, Bu, Ben. Dia aku agak patah hati. Patah hati. Oh, janganlah patah hati. Ini aja, Bu. Bukan sifatnya wanita. Cari lagi ya. Enggak. Ada yang banyak kok. Jangan berebut ah, bakule malah bingung ini loh. Harusnya diterima dua-duanya. Iya, dua-duanya ya beli semua. Kan enggak apa-apa. Sampean duwe enggak pas Halo besti aku. Ya. Ya. Nomor pansos. Ya. Makasih ya, Bu. Makasih ya. Hati. Iki buknya, Mas. Ya, enggak apa-apa. Jangan